yagurishijwe afite imyaka 12, atangira kubyara afite imyaka 13. Ku myaka 18 yari amaze kubyara abana 18. Ku myaka 41 yari amaze kubyara abana 44, abahungu 22, abakobwa 16. Yibarutse impanga z'abana 2 inshuro 5, yibarutse impanga z'abana 3 inshuro 5, ndetse yibarutse impanga z'abana 4 nabwo inshuro 5. Buryo na bumwe bwo kuboneza urubyaro bwashobora guhagarika amashagaga y'uburumbuke bwe. Ladies and gentlemen, amashyi menshi kuri Miriam aka Mama Uganda. Umugore w'agatangaza, buri mugabo wese yakwifuza kuryamana nawe. Niwe mugore ku isi yose ufite abana benshi bariho kandi bahumeka. Yabyaye abana 44, gusa ku bw'amahirwe make 6 baje kwitaba Imana. Ubu asigaranye 38. Amazina yita abana be ayakura muri filime zo muri Hollywood mu gihugu cya Nigeria. Urugero ni nk'umwana w'umuhungu yise Ozo, izina ry'umukinnyi wa filime yo muri Nigeria. Iyi filime ikaba yarakunzwe cyane kugira ngo avuge amazina y'abana be bimworoheye, abapanga mu byiciro, abakuru, abaringaniye, abakurikiyeho n'abatoya cyane. Kugira ngo abone ibitunga abana be bose agomba guca inshuro ahantu henshi hatandukanye. Acuruza imiti, atunganya imisatsi, akora inzoga z'inkorano. Ku munsi w'isoko agafata icyarahani akajya ku gasantere akadoda kakahava. Abajijwe niba abana be babagirana amashyari hagati yabo, yasubije ko abana be bose abakunda kimwe, ko nta mwana akunda kurusha abandi. Abajijwe kandi icyo yifuriza abana be mu marangamutima menshi, yaragize ati: sinigeze niga, ariko ndifuza kubona abana banjye ari abadogiteri, abacamanza, mbese ntibazabe nka mama wabo, gusa ntabyera ngo de. Mu gihe cya COVID-19, umukobwa we w'imyaka 14 yabyariye mu rugo inda itateganyijwe. Byahise bimuha ubwenge bwo gufata abana be bose akabajyana kwiga imyuga, urugero ubukanishi, computer, gutunganya imisatsi n'ibindi. Avuga ko abagore benshi banezerwa iyo bari kumwe n'abagabo babo, ariko we anezerwa kurushaho iyo ari hagati y'abana be baganira, baseka ndetse banakina. Agashimira Imana mu ijwi riranguruye agira ati: Amen. Shalom.